Opaljač, dođi u moju ruku. Brzo, odmah. Bravo, idemo sad na sljedeći trik sa šeširom. Šešir, šešir, dođi u moju ruku, brzo. Bravo, svaka čast. Sljedeći trik je sa jastukom. Jastuk, jastuk, dođi u moju ruku, brzo. Bravo. Idemo dalje. Zadnji trik je sa flašom. Prazna flaša, dođi u moju ruku, brzo. Bravo. Evo vidite, domaća Jana iz Vrgoda. Hvala svima koji ste gledali ovaj klip, like, share, subscribe. Hvala, doviđenja.